Donc, donc, il y a la situation financière actuellement. Il y a des Français, l'association amicale internationale en Ardèche, des Canadiens, des Américains. Apparemment, كان في الزراف يفتح السيت اوفيسيال لاباج جي اس كا ديال le 20 افريل اش راه دير لك في شغلك. Je pense que soit comme tous les clubs des Nadi ça. Donc, il y a des retards par rapport à les partenaires. Là, je pense que la dernière fois, on a mis quand même la pression sur les partenaires. Là, chaque année, voilà, vraiment. Je pense que ça va s'améliorer d'ici une semaine, 10 jours. Ça va s'améliorer. Là, je crois que وكذا قاعد يتعاون سواسي دي فرنسا دي كندا un peu partout même دي الجزائر tout ça parce que la GSK c'est un club quand même يحوج يجيب le public ينسى اللي تماس ولا la crise c'est une crise mondiale la pandémie tout ça tous les clubs ils sont touchés ماشي كان غير la GSK دائما نختار que c'est le public تاع la GSK عندما يلا هذه يعاون سواء يزمر les conditions qu'on donne il toujours dans la transparence totale il a toujours mais les unifiés de المعاونة tout ça نعطي دعوة عطي دي لقد il y a un conseil un comité un conseil un comité de surveillance qui va surveiller تدريب تاعي سنة تروح tout ça là عطنا نشكر l'association كذا وكذا قاعد خلصنا السيجون هذا دي كاميرون نشكر ملاح ملاح سنين عطيت الصحة وكذا قاعد تفهمنا كي اون شارج هذاك دي كاميرون تاكي لا جياسكا تاكي تقبايليت لو سيمبول اللي نقدر ويساتي بدن جو بونس كو داني لها ملاح ملاح وان شاء الله لا جياسكا توغالوك ويساتي بدن les supporters de la GSK عندها ملان ودينا غازو الفلا والناس لمنون soyons fiers soyons très fiers même nous venons d'écrire la première page de l'histoire des futurs socios de la GSK pourquoi je dis ça Chérif Mellali l'a déclaré Erlien Namas Ndarlien c'est l'amicale internationale des supporters de la GSK qui a pris en charge les frais d'hébergement de l'équipe de la GSK au Cameroun. Zaram l'équipe qui a gagné hier, qui s'est qualifiée au quart de finale. Donc effectivement, nous le confirmons au niveau de l'amicale, c'est l'amicale internationale. Donc qui dit l'amicale, ce sont les supporters de la GSK. Donc la cagnotte c'est l'OASO, des sordines avec lesquels on a payé les frais d'hébergement de l'équipe au Cameroun. Et Dieu merci, la preuve c'est que la GSK s'est qualifiée au quart de finale. Donc on est à moins d'un mois de notre existence, de l'existence de l'amicale, des supporters de l'Union Yéguien auxquels on a appelé et qui a eu un retour positif. On a déjà accompli quelque chose de concret, de réel, de visible, de palpable. De toute façon, il y aura la facture qui va être mise sur la page Facebook. Comme ça, tout le monde va la voir, tout le monde va la consulter en toute transparence. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc le transfert d'argent s'est fait par le biais de Western Union. Donc, pour les gens qui savent comment ça se passe, donc il y aura direct le compte de l'hôtel. Et je vais demander encore à tous les supporters de faire encore un autre effort, vu que la GSK va être qualifiée en huitième de finale. Donc elle a besoin encore de nous, elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de notre solidarité, elle a besoin de notre union. Soyons derrière cette équipe, soyons derrière nos lions. Et GSK toujours au-dessus, donc pourquoi pas les supporters vont pour une fois dans l'histoire, la première fois dans l'histoire du football algérien, du football africain, les supporters vont aider la GSK à glaner la huitième étoile qui ne pourra que faire plaisir aux supporters.
Je vous dis vive JSK, vive JSK, vive JSK, vive Tegmat. ثاني ثنون الباساتاس et le combat continue parce que أبريد يظل Tegmat تفوز دكفوس تاكم تيلانا تفشوس ثاني ثنون. زوث لون اكن ثوالام تسيكتا من زوث دي ليستوار لا جي اس كا اتسوخياق لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال لي سبورتر لا جي اس كا دي نادي فرنسا وكوني دا كيدي ماريكان نكاريد لا سيكسيون اكن انقذش دويكا الا دي فرنسا وين في كفوذ الى جي اس كا وين دوكي اكن لا جي اس كا اتقيم دائما دي تقاشوشت وثي ذوك لاياكي ميكال انترناسيونال خاصكني تسمينوث اثان تبدا القديش دغا تعاون اكني تزمار الديبلاسمون كي خمنا كاميرون وقلت تربح زين ريس فرحان زين فرحنا كل سبورتور لا جي اس كا ونكون اذا ذاكي ذي امريكان نتهكي ونصنفاريون بروجي اك كيف نخدم هاك لاسوسياسيون كي لاندي دي فرنسا انداد نتهكي لي زابونمون طروا كارت دابونمون ذاين نفاد نمسلاي ذي قوسان دي دون فنشتاكي وسلام ادابونيناك الغاشيو وسلام انج جي اس كا دي قشوشت لا جي اس كا سايونو غيروج لي سيبورتورينس اما ذو ذي لاني ثموت اما الا ذي لاني الطرشا ذنوثنا تسير في الذن ذنوثنا اراسي كمين دي الشام ثان مرثنون في لا جي اس كا.